athi irespond efonini athi yabo umuntu engathi uyathuka athi ngithi mina uba yenzeni abantwana a-drop phone makaqeda ukudrop phone abhale message athi angikaqedi one by one. Hayibo. Hayi ngimangale ngithi akakaqedi one by one kufanele sisi wakhe vele bafike kusini vele lapho athi hayi angikaqedi one by one. Hayi lokha vele abantu bama-ambulance bangibize hayi bangitshele ukuthi hayi you know what umntwana ushonile and njengoba umntwana ashonile umntwana kunento ayidlile and since usho ukuthi abantwana bakho bayi-2 ama-twins kuzomela ukuthi nalowo mfana somrana ama-tests aye esibhedlele manje same time to check ukuthi naye akanayo i-poison le etholakale nalo kugirl. Hayi nangempela umama amathi hayi ithi ngigibele naye umfana uright uyazihambela but the message umfana wanginika yona wathi hayi mama ugirl ushonile nami ngizoshona. Bahambe baye esibhedlela mabafika esibhedlela ayi umntwana bamrana ama-test nami okay sambe siyendlini masihamba siyendlini sokushoniwe sifike vele endlini hayi kubuhlungu kanjalo silale. I think when was it ngelanga lesine ngingabi right vele nami vele nje ngicollapse nje ngithule. Okay. Hayi ama-paramedics bathi no I think kumele athole i-oxygen yana makahambe naye aye esibhedlela. Sengihleli mina ematrasini ngihlelele lokwentombazana abo-10 California isibhedlela bathi hayi sandinga i-emergency sandinga manje sicela ukuthi nifike. Hayi sifike okay nefamily sesitshelile from khabo babapho sisi wakhe kusona ukuthi atshele laba abanye. Hayi asifike umama athi hayi ithi ngiyovusa umakhelwane asikhaphe ngemoto yabona ngithi hayi mina vele nala mapilisi ngeva man ngathi sewangidakile lawo ubuthongo bengiwaphuzile. Man maybe 30 minutes not isikhathi eside hayi ngiva iminyango yakhala gogogo yemoto bayangena umama nomakhelwane. Umama makangena hayi ngimbheke yabo umuntu bangathi uvusa inhloko nje yabona ngive ubhudi athi umama hayi mtshele once yabo athi umama hayi angeke azabe right lo muntu ngiyasaba asimtsheleni ekseni athi ubhudi hayi mtshele once athi umama hayi mtshele wena hayi ngive athi puleng yabo ngithi athi hayi